kuba nagenda nkakorana na Kim Kardashian ntago ari Kristo, ibyo mbisigaho ni success y'akazi, ni success yo mwisi, ariko nkagaruka nkavuga Kristo wabambwe. That makes me, when I work with Kim Kardashian, I leave it there and continue my life and speak about Jesus. Iyo bavuze ngo Yesu ashimwe, subiza Yesu ashimwe, uri bold, ntago biri bugutesha agaciro. When they say praise God, respond boldly, it doesn't reduce on you. Kristo wacu ari class. Our Christ is class. Ushobora gusa neza ukavuga Kristo. You may be smart and speak Jesus. Ushobora kuba uri kumwe n'abantu bakomeye ukavuga Kristo. You can be with great people and still speak about Jesus. Ushobora kuba uri ku kazi ukavuga Kristo. You can be at work and speak about Jesus. Wasabye Imana akazi ariko wagezeho ntukivuga ko uri umurokore. You prayed for that job, but since you were there, you no longer speak about Jesus. Kristo ntago ari forode. Jesus is not a fraud. Kristo ntago ari forode, Kristo ntago ari illegal. Ikindi ni uguhamya Kristo aho ndi hose. It's not illegal. Yeah, Kristo ni superstar, Kristo ararenze. Jesus is a superstar and he's beyond. Shiramanga nibaze ko ahubwo ni added value. Iyo wivuze ko avuga yuko uri n'umukristo numva ari added value. I think when you mention that you are a Christian, it's an added value. Je uwo waburiwe wese nkubwira ko kuba nagenda nkakorana na Kim Kardashian ntago ari Kristo, ibyo mbisigaho ni success y'akazi, ni success yo mwisi, ariko nkagaruka nkavuga Kristo wabambwe. That makes me, when I work with Kim Kardashian, I leave it there and continue my life and speak about Jesus. Iyo bavuze ngo Yesu ashimwe, subiza Yesu ashimwe, uri bold, ntago biri bugutesha agaciro. When they say praise God, respond boldly, it doesn't reduce on you. Kristo wacu ari class. Our Christ is class. Ushobora gusa neza ukavuga Kristo. You may be smart and speak Jesus. Ushobora kuba uri kumwe n'abantu bakomeye ukavuga Kristo. You can be with great people and still speak about Jesus. Ushobora kuba uri ku kazi ukavuga Kristo. You can be at work and speak about Jesus. Wasabye Imana akazi ariko wagezeho ntukivuga ko uri umurokore. You prayed for that job, but since you were there, you no longer speak about Jesus. Kristo ntago ari forode. Jesus is not a fraud. Kristo ntago ari forode, Kristo ntago ari illegal. Ikindi ni uguhamya Kristo aho ndi hose. And another thing is to not deny about Jesus wherever I am. Ambajije ngo anifa huri nihe namusobanurira ahantu ndi. Urubyiruko hari ibintu tugira ukagira abantu uhura nabo ugatinya kubabwira yuko uri umukristo. The youth, we have something that makes us deny or be scared of saying that we are Christians. Ugatinya kubabwira yuko ukijijwe, ugatinya kubabwira yuko uri umurokore. Jumba wacajya bivuga bakubwira ngo Yesu ashimwe ukavuga ngo hi. And sometimes you get scared of saying, when they say praise God, you say hi. Nawe n'abantu benshi mwisi bakomeye. I've met great people in the world ariko badafite Kristo, who do not have Christ. Umushumba wacu iyo ahuye n'abantu bakomeye bafite Kristo, but for her, when she meets people who are great and have Christ in them, ntago iteraniro rikurikiyeho atubwira ayo makuru yo hirya, araza akavuga Kristo wabambwe ku musaraba. She doesn't come back to fellowship and start speaking about those great people. She still speaks about Jesus. Bituma rero nagize amahirwe yo gutravelinga mu bihugu byinshi bitandukanye. I was blessed to travel in different countries. Ijoro njya muri Amerika naraye nasinziriye. The night I went to the US, I didn't sleep at all. Ariko ngezeyo iminsi ibiri mbona umwana biduteza isoni. And we were put to shame. Yari biteye isoni kubona umwana w'abarokore w'abakozi b'Imana. It was shameful to see a son of people who prayed becoming an errand, and he was just an errand, a vagabond. He went away from home. tubona umwana birakomeye. We saw him and it was serious.
ubwo ntangira kugenda mbihishahisha I was trying to hide the situation kuko sinashakaga ko abaturanyi bamenya ko umwana nk'urumogi because I didn't want everyone to sinashakaga know ko that my abanyarwanda son duturanye is a bamenya drug ko umwana addict. wanjye yagiye mu biyobyabwenge I didn't want them to know that he's a drug sinashakaga ko addict. abarundi twabenyanye bamenya ko umwana wanjye I didn't- yagiye mu biyobyabwenge I didn't want even my neighbors and people who know me that Mwumva he's a yuko ari drug ibintu- addict. nubashye abantu badasanzwe bateraniye hano, abanyacyubahiro, abashumba, ndabubashye, nciye bugufi, ndanezerewe kuba ahangaha, ndanezerewe kubw'uyu mwanya mwiza Imana impaye. I'm so humbled and thankful to be here in front of honorable people like you. Hanyuma nk'uko babivuze, I am an international model. As they said, the international model. Nakoranye na brands nyinshi zitandukanye, nashutinze ama magazines menshi I've worked with atandukanye. different brands and shoot different magazines. I've worked with Dior, Nakoranye na Dior, Fendi, na Dolce Fendi. and Gabbana, n'izindi nyinshi. The list goes on kubw'ubuntu bw'Imana. List irakomeza bene data. Kubera aka kazi nkora kansaba gutravelinga cyane, ndagenda cyane. This job requires me to travel a lot. Ndashaka kubabwira uko ngenda cyane, uko nimuka cyane, ariko nkimuka na Kristo. Murazi iyo umuntu agenda yimuka ava ahantu hamwe, But as I shift and travel from places to places, I also shift with God. iyo umuntu yimuka cyane hari ibintu bimwe na bimwe agenda atakaza, ariko mu bintu byose nasiga sinsiga Kristo. Whenever you move, there are things that you leave up behind, but whatever I move it, I cannot leave Jesus behind. Ntago ari njyewe ubyifasha, hari ubuntu bw'Imana, ariko hari n'ibindi bintu bimfasha kugira ngo aho ndi hose Kristo agume muri njye. It's not by me, but it's by the grace of God that allows me to keep Jesus in me. Najoininze ministry muri 2021 iri kurangira. I joined this ministry in 2021, the end of 2021. Hanyuma trip yanjye ya mbere y'akazi yabaye muri 2022 itangira. And my first trip was in 2022, January. N'ubuntu budasanzwe kuba naratangiye kano kazi ndi muri iyi ministry. It's a grace to have started this job when I'm in this ministry. Imana yangiriye ubuntu cyane bwo kuma umushumba ufite iyerekwa riri international. I was blessed to have a pastor who has an international vision. Bituma iyo ndi mu Rwanda n'iyo ndi hanze ntago mbasha kubitandukanya mu buryo bw'umwuka kuko aradusura. Spiritually, I cannot differentiate when I'm here or abroad because she can visit us. Ariko niyo ataje tuba turi online, turi very very connected. But even when she doesn't visit us, turi connected, turiho. Sinibaza ukuntu byari kugenda iyo nza kugenda ko mba mu mahanga kenshi ntari kumwe n'umuryango wanjye. Donc nafite umubyeyi umbwira ngo gira gutya, nafite umuvandimwe umbwira ngo gira gutya, ariko kuba muri ministry kugira itorero biramfasha cyane. Being in this ministry, it helps me a lot. I cannot imagine if I was abroad without my family or any root in the church. Kugira umushumba bituma Kristo ntamusiga kuri airport. Having a pastor, it helps me not to leave Jesus at the airport. Bituma iminsi y'amateraniro iba ari iminsi y'amateraniro ku isi hose aho n'abandi hose. The days of fellowship, it's that day everywhere I am. Bimfasha kuba guhora hafi, guhora ndi connected, bikanandinda kugira ahantu nkatahatariho kuko birashoboka. It helps me to keep connected and don't go astray because it's very possible. Ni byiza cyane kugira umushumba kuko ufite umuntu ushobora kukubaza ngo ibyo bintu urimo ni ibiki, aho uri ni hehe, like yeah. It's good to have a spiritual authority who you are accountable to, who can ask you what are you doing or what are you up to. By'umwihariko umushumba uvugana n'Imana, umwuka w'Imana ari muri we. And especially someone who has the Spirit of God in her. Ntago ari rimwe ntago ari kabiri ashobora gusipotinga ahantu uri
utanabimubwiye. She can spot you wherever you are, even when you've not mentioned it. Bituma rero mpora ndi positioned ahantu nzi ngo ambajije ngo Anifa uri nihe namusobanurira ahantu ndi. It helps me to be positioned whenever I am. I can say I am here. Ikindi ni uguhamya Kristo aho ndi hose. And another thing is to not deny about Jesus wherever I am. Urubyiruko hari ibintu tugira ukagira abantu uhura nabo ugatinya kubabwira yuko uri umukristo. The youth, we have something that makes us deny or be scared of saying that we are Christians. Ugatinya kubabwira yuko ukijijwe, ugatinya kubabwira yuko uri umurokore. Jumba wacajya bivuga bakubwira ngo Yesu ashimwe ukavuga ngo hi. And sometimes you get scared of saying, and when they say praise God, you say hi. Iyo bavuze ngo Yesu ashimwe subiza Yesu ashimwe uri bold, ntago biri bugutesha agaciro. When they say praise God, respond boldly. It doesn't reduce on you. Kristo wacu ari class. Our Christ is class. Ushobora gusa neza ukavuga Kristo. You may be smart and speak Jesus. Ushobora kuba uri kumwe n'abantu bakomeye ukavuga Kristo. You can be with great people and still speak about Jesus. Ushobora kuba uri ku kazi ukavuga Kristo. You can be at work and speak about Jesus. Wasabye Imana akazi ariko wagezeho ntukivuga ko uri umurokore. You prayed for that job, but since you were there, you no longer speak about Jesus. Kristo ntago ari forode. Jesus is not a fraud. Kristo ntago ari forode, Kristo ntago ari illegal. He's not illegal. Yeah, Kristo ni superstar, Kristo ararenze. Jesus is a superstar and he's beyond. Shiramanga nibaze ko ahubwo ni added value. Iyo wivuze kuvuga yuko uri n'umukristo numva ari added value. I think when you mention that you are a Christian, it's an added value. Nje uwo waba uri we wese nkubwira ko ndi umurokore, nkubwira ko ndi umukristo numva nanagukangamo. Whenever I'm somewhere, I feel like boldly speaking about my ko uyu mugabo salvation. tuvuganaga ari umugabo usanzwe kuki ujya kubivuga ugasa nk'ubihisha. This man is not an usual man. Why do you mention him and you feel like hiding him? Like sinzi n'ikintu like ugomba unyine ushobora guhisha kuki ujya kuvuga Kristo ugasa nk'uhisha, usengera he ntubivuga. What's that? They ask you where you fellowship from and you hide it. I don't know why. Kandi yaranavuze ngo nutinya kumpamiriza mu bantu sinzaguhamiriza imbere ya Data. If you deny me in front of people, I will deny you in front of the Father. It's also the other way around. Numpamiriza imbere y'abantu naye nzaguhamiriza imbere ya Data. And it's you can also speak about him in front of people and he will speak about you in front of the Ibaze iyo Father. flex witesha rero, ibaze kuba muri icyo kiganiro witesha Kristo arimo aravuga ngo Anifa, like arimo arabwira Data yuko umuhamiriza. Imagine losing that chance of being spoken about between the Father and the Son. Hari igihe umuntu atekereza ko navuga ko ari umukristo, sinzi ukuntu bari bubitekereze, ariko ntago ariko bimeze. Nkuko nabibabwiye numva ari added value. As I said, I feel it's an added value. Ikindi kintu kimfasha, Something that helps him again, ni ukugira umushumba uhamya Kristo. is to have a spiritual father who can speak about Jesus. Nahuye n'abantu benshi mu isi bakomeye I've met great people in the world ariko badafite Kristo. who do not have Christ. Umushumba wacu iyo ahuye n'abantu bakomeye bafite Kristo, But for her, when she meets people who are great and have Christ in them, ntabwo iteraniro rikurikiyeho atubwira ayo makuru yo hirya, araza akavuga Kristo wabambwe ku musaraba. she doesn't come back to fellowship and start speaking about those great people. She still speaks about Jesus. Bituma rero kuba nagenda nkakorana na Kim Kardashian ntago ari Kristo, ibyo mbisigaho ni success y'akazi, ni success yo mu isi, ariko nkagaruka nkavuga Kristo wabambwe. That makes me, when I work with Kim Kardashian, I leave it there and continue my life and speak about Jesus. Nagize amahirwe yo gutravelinga mu bihugu byinshi bitandukanye. I was blessed to travel in different countries.
ijoro njya muri Amerika naraye nasinziriye. The night I went to the US, I didn't sleep at all. Ariko ngezeyo iminsi 2 mbona ndacyari ku isi, mbona haracyari ku isi. But after 2 days being there, I felt I'm still on the earth. Mamagara Yesu ndamubwira ngo tugumane n'aha naho. And I called Jesus telling him, let's stay together even here. Tutaragera mu ijuru rero ntago uyu mugabo nteze kumurekura. Since we are not yet in heaven, I'm not going to leave him away. Niga kumva ijwi ry'Imana yarambwiye ngo yamaye ijambo riri muri Isaiah 26 vuga ngo gushikamijeho umutima uzamurinda w'amahoro masa. Amen. The first time I heard his voice, I heard the scripture in Isaiah 26. Uwo murongo gukomeza kuva icyo gihe kugeza uyu munsi sindicuza. From that time until today, I've never regretted it. Abajene bari hano n'andi bantu bose nimba utaramenya uwo mugabo waduteranyirije hano uyu munsi umukomeze ngwino dukorera Imana. I'm addressing this to the youth. If not yet met this man, come and serve him. Ibyo ngibyo ubona biri mu isi hano mu nzu y'Imana turabifite ariko kandi dufite n'ubugingo buhoraho. Whatever you see in the world, we have it here in church, but above all we have eternal life. Imana ibahe umugisha. Thank May you. God bless you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Turashima ko umuntu ashobora kugira Yesu kandi akaba international model. Turashima Imana ko Yesu wacu ataremereye cyane ku buryo utamugendana ahantu hose. Ahantu yashimye kuba n'ahantu tugendana n'ahantu hari presiye mu buzima bwacu. Turashima Imana kubw'ubuzima bwa Nifa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hari ijambo ryo mu migani rivuga ngo uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Ese aradukajije, aradutyajije. Hallelujah. Arakana vuze nakunze ngo Yesu ni superstar. Hallelujah. Nta superstar uruta Yesu wacu. Ntawe. Hallelujah. Mama Claire tugiye kwakira ndi. Mutwemerero twakire undi mubyeyi dukunda cyane Mama Odette. Hallelujah, hallelujah. Amen. Turakwakira Mama Odette. Turakwishimiye. Karibu karibu. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. 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 Magaze hano nje kuvuga Imana. I'm standing here to speak about God. Njyewe bahagaze imbere. I who is standing before you. Nitwa Muimpundu Odette. My names are Odette. Ndi umubyeyi. I am a parent. W'abana 4. Mother of 4. Kandi nkaba ndi no mu rushako rwiza. And I am well married. Hallelujah. Hallelujah. Nkaba nsengera mu itorero rya Noble Family Church. A fellowship from Noble Family Church. Na nkaba ndi umumambre wa Women Foundation Ministry. And I am a member of Women Foundation Ministries. Nkaba mbarizwa muri famille ya Beautiful Crown. In that family. Hallelujah. Hallelujah. Ndashima Imana cyane uyu munsi ndaje kuvuga Imana yankirije amarangamutima. I praise the Lord, and today I'm talking about the Lord who healed my emotions. Nyishima cyane yahaye umushumba wacu iyerekwa. And I praise this God that has chosen our pastor and gave her Iramubwira a ati vision. go genda umpere bariya bagore amaboko. And then he said, go and give arms to these Kandi ngo ayo women. maboko ngo uzayabahe mu bice bitatu. And give them the arms in 3 ways. Ngo genda uyabampere mu bice mu buryo bw'umwuka. In a spiritual way. No mu buryo bwo mu bifadika. And in a tangible way. No mu bigo bw'amarangamutima. Even emotionally. Ndashima Imana ko iryo yerekwa nange ryangezeho. And I praise God that that vision Ariko has ryaje reached me. risanga amarangamutima yanjye yarajanjaguritse. But it found me heartbroken. Hallelujah. Hallelujah. Kugira ngo rero mpure n'iryo yerekwa. For I to encounter this Byansanze rimwe vision, ndi ku kazi mu ijoro nkorera mu gihugu cy'Ubwongereza. it found me in the UK and it was in the night. Rimwe ndi muri ako kazi k'ijoro I was nta kazi working. mfite kenshi.
I was working in a night shift. I was nagiye not kuri busy. computer yanjye ndayifungura yo ku kazi I went on my computer and then put it on njya muri YouTube nk'uko bisanzwe and searched YouTube as usual. mbona haje handitseho ngo all women together And then I found all women together on the munsi yanditse ngo scroll, abagore twese hamwe which means abagore twese hamwe. ngira amatsiko yo kubireba kubera ko nabibonye ari ibyo mu Rwanda And then I was curious to look at it because it was from nangira Rwanda. kureba all women together online I started watching all women together online. iryo joro ryose ndirangiza ndi kureba ama all women together yose yabayeho ntazi The same night I watched all the all women together that was muri passed iryo before. joro niho nakiriye amaboko yanjye And in the same night I received my muri iryo arms. joro niho amarangamutima yanjye yakiriye In the same night I was healed in my emotions. ariko bitavuga yuko cya kindi cyari kinteye kugufa amarangamutima cyari kivuyeho Which does not mean that what was offending me or hurting me impamvu was not yatumye there. amarangamutima yanjye apfa The reason why my emotions were niyo hurt, mpamvu yari kiriho it was still there. ariko But numva amarangamutima arakize through online I just feel appeased online. bya bindi byansikamiraga bikinyicira amarangamutima yanjye And everything that was oppressing my nubwo emotions, byari bikiriho it was still there. nasanze ari jyewe ubigiye hejuru But ntangira I kubitsikamira found them beneath me. mu mwanya wo kugira ngo byo binsikamire natangiye kubitsikamira ari njyewe Instead of them oppressing me, I started kugeza oppressing it. igihe kimwe Until one time, nashatse kuza hano mu Rwanda I wanted to come in ariko Rwanda. nari naza mu Rwanda But before I came, ndashaka kubabwiraho gatoya I would like to tell you this. icyatumye amarangamutima yanjye atsikamirwa The reason why I was oppressed in my emotions. nuko nari mfite umwana It is because I had a son yapfuye ahagaze who was like dead while still alive. amarangamutima akira ariko uwo mwana nkimubona ko apfuye ahagaze But when I was seeing his situation, noneho nza mu Rwanda I came in Rwanda. ije mu Rwanda mbwira uwo twari turi kumwe And then I told the person I was mubwira yuko numva with nshaka guterana that I want to come and uwo congregate. muntu twari kumwe yari umuvandimwe wanjye It was a sibling to me, ariko tudasangiye ukwizera but we had not the same faith. ukwizera ko yari afite The faith the kwari person had, kumwemereye kugira ngo yambare imyenda ayifuke umubiri wose asigaze amaso gusa that person would just put a burqa or a kandi uwo hijab. munsi mubwira ngo nshaka guterana ariko sinzi aho neranira niwe wambwiye ati reka nkuyobore ahantu hasengera abagore beza And then I told her that I want to go and congregate. She told me, let me just lead you to aranyobora some naza aho places. anjyana I didn't know where she was taking mbona me nyoboye to, kugera kuri women foundation ministry kimihurura ku muhanda but she w'amabuye took me to Women Foundation Ministries. mageze nshaka kwinjira warambwira ngo ntabwo yinjira kubera ukwizera kwe kutamwemereye kwinjira And then when we got there, she did not enter because of her faith. ndamwinginga yuko atamara amasaha arenze abiri antegereje And then I pleaded with her because I didn't yemera want her to gukuramo ya tarry there. myenda yamutwikiraga kugira ngo batamenya uwo ari we And then she removed her burqa ayisiga mu modoka and she left it in the araza car. turinjirana And she came with me. We Tumaze entered together. kwinjirana, When we entered together, nsanga ninjiye muri ba bandi numvaga ubuhamya bwabo online nakira amaboko I found myself in the same place I used to hear the nangira kumubwira testimonies. ahantu ndahazi kandi ari ubwa mbere mpinjiye And then I say, I feel I know this nangira place. kumubwira dore uriya muntu naramubonye And I started saying, I know dore this n'uriya person. ndamuzi And that person, I know them. icyanshimishije kurushaho What really pleased tumaze me gusohoka after the service, amateraniro arangiye after the service, arambwira ati nyatuza nanjye nshaka kwakira yesu umwami n'umukiza hallelujah, wanjye. she told me, I want to confess and repent. I want to receive Jesus. Hallelujah. Hallelujah. bya bindi byansikamiraga Then the oppression I byarakomeje biransikamira kept on being there. nkomeza kubona wa mwana wanjye I kept on seeing my wasaga son messing nk'uwapfuye up. kandi ahagaze He was like dead while he was still ariko alive. nkategereza mbitsikamiye nanjye But I was even oppressed nagerageje myself. gukira kwe I wanted him to be healed. nababwiye yuko mfite abana bane I told you that I uwo have yari 2 umwana wanjye kids. ugira kabiri It was my second born. yari umwana w'umunyabwenge cyane And he ku was ishuri very wise and bright at school. ku buryo ajya kujya muri universite When he entered the akwishe university, imyaka 18 he was 18 years. yasabye universite 3 He applied for 3 ariko universities, imwe muri zo ayisaba agerageza kuko ntabwo byari byoroshye kumwemerera but he was tempting one of them because it ariko was not kubera ubwenge easy. yari afite But because of his iyo universite wisdom, niyo yari iya mbere kumwakira that university took him iyo first. universite yitwa
Oxford University. It is the Oxford University, University ya Oxford iramwakira. and they received him. Iyo letter yo kumwakira ninjye wayifashe muri poste ndayisoma. I received the letter that was agreeing to Maze him. kuyisoma ko bamwakiriye bamwemereye numva ndishimye cyane When I ndaserebura nk'umubyeyi wese. When I saw that they accepted him, I celebrated as a Umwana parent. yaratashe mwakirira hejuru ati Oxford yakwemereye. When he came, I say, you know, Oxford has None wageze accepted ko you. twitegura ndamubwira uti turajya gushopinga kugira ngo ugire ibintu uzatwara kuri universite kuko yagombaga kujya kubayo. And then I told him that we now have to do shopping because he will go and Yewe be ngishushe boarding. kwitegura ngo tugende umwana arambwira ati sinshaka kwiga. And then when I told him, he said, I don't want to go to school. Numva ndikanze And I was surprised. ndanamucyaha ni kwa jina la And I Yesu. say, in the name of Jesus. Ngira ngo nibyo yivugiye And I gusa. thought he was just teasing. Birakomeza umwana aratunanira yanga kujya kwiga turamwigisha turamusengera turamuhanura turamubwira amashuri nk'aya ngaya ya mahirwe ntiwayitesha. He was very serious, and we were just insisting, telling him Uko that he cannot twakomezaga afford to do that. kumuganiriza As we kept on talking to him, niko rimwe yaje ku mugoroba one evening he came home. yanyoye urumogi rwamurenze. He was high because he took weed, Umwana aradushengura and then we were really ubwoba bruised buratutaha and we were afraid, kubona umwana yanyoye urumogi rwamurenze. seeing our son full Twahise of dutangira cannabis, kumusengera and we started praying for him, turatangira tujya mu and masengesho. we prayed. Uko dusenga niko byakomeje kuba bibi cyane. The more we've been praying, the more he was increasing in drug, Twumva biraturangiranye neza neza kubera uwo and it mwana. was Bigera igihe heartbreaking twumva natwe nk'abana b'abantu ducitse intege. to a point we were discouraged. Papa we agajya asenga kuko n'umusenzi kundusha. His father was Inzara yari yaragiye praying. kumwicira mu He masengesho. was praying and Kubera uwo fasting mwana. because of our son, Umwana biduteza isoni. and we were put to shame. Byari biteye isoni kubona umwana w'abarokore w'abakozi b'Imana. It was shameful to see a son Asigaye arara mu muhanda acika amayibobo. of people who prayed Aragenda becoming an aromoka. errand, and he was just an errand, a Ava mu vagabond. rugo. He went away from home. Tubona umwana birakomeye. We saw him, and it was serious. Ubwo ntangira kugenda mbihishahisha. I was trying to hide the situation Kuko sinashakaga ko abaturanyi bamenya ko umwana nk'urumogi. because I didn't want everyone to know Sinashakaga ko that my abanyarwanda son duturanye is a bamenya drug ko umwana addict. wanjye yagiye mu I didn't biyobyabwenge. want them to know that he's a drug addict. Sinashakaga ko abarundi twabenyanye bamenya ko umwana wanjye I didn't- yagiye mu biyobyabwenge. I didn't want even my neighbors and people who know me that Wumva he's yuko a ari drug ibintu